APHLC Youth Wings Central Committee called this press conference. So, Jai Katharaki Hai, APHLC President, Press Meet Ingil. Aki Hai Kudaram Rohang, CM Karbiang Thomas Council, Alangya Hinben. Kuki Tumhan Eviction Potu, Potakiran Hutsi Alangi, Arat Amai Piang Sindingil. Halabang Solam, India Today, along the May, Top on Good Look. Last of all, Pherangke, Apene, Apukiatu, Lapin Ingoa Ketu, Kamataki Sundul. Athema Kidamtang Ahu Ani Ahu Purkimo Landam Pota Itum Kedam Longji Inglong Aken Bong, Kapachi Bong, Kapachi Chop, Hemme Pachikai, Hin, Pherangke Charmut, Lahai Penajo, Itum, Inglong Aketum, Apek Nanjung Pilo, and Itum along the minute associate Hello. Itum Inglong Ake, Ate, Karbiang Lonke, and Inglong Sotum Cherampet, Hembreki Han Polanke, that Ankangi in the Chinidu. Halabang so autonomous state, Kihani Sivet, Penhangobudi, Tumlona Prangi. Bonta, Itum that Inglong Ake Tum, Jongsi, Ning Sipet and Dode, Polurante, Itum autonomous state, Kelomang Sunjungi. Halaso Kapalong le Deje Pansibang, Bongosela, RSS to Bidikanglin, Kam Clemsi, Itum Karbila and Kuki, Karbila and Dimasa, Karbila and Rema, Lapson Aron, Ason Pachipong Pacharu, Akamke, Tempi Kanjan. Landam Serang, Karbiang Lok, second highest population in Komala, like in Bongaletum. Sita Latumben Piniani, Tuhan people on Pacharu with them. Bange, Vidimisi Kamki claim. Bongalitum and Itum, Chibong Chengchang, Pubangali. Sitamik Piniani, Alan Tumhalo, Ong Night. Itum Karbi, Adun ke Apai ke Ongai ke Bongali Bihaya tu mana, lain Cina. Nasi Ingo Ake Panding isi kepada Deja Pansi, bang RSS Bongasena tu Kam Klembong. Nonda alabang so Pudura Roha Aki Hai Alam Kipana Job, Karbi dan Kupiang Bong, Kupene Kaheno Tak atau mana kecapi angin tu. Lasu bela job sila pusol Kaheno Tak atau mana kepada Jablo le Deja Pansi, APHLC Presiden Pen Parsi Presiden Ingilo, lapen mana tu media hono tak ninjil. Kedua kita alu pene paper of appeal support. People of Asolan kanina okay. Labuson kahino tak atomon ke pajak di Deja Pansi alang ninjil. Lapen bangsa presiden tu depen. BJP lapen RSS num Jai Katharapan ahok alam deep joisi. Akahino lam barang along ke banji apan tu kan ke sosial media along Jepang jar itu lam kedua be. Jai Katharke ini kuki tu hendak dim ke cat dia pansi alang ni kam kikem. Ahema kudle bachi pangang pun tak kini itu dua tahun thoma. Sida ahok per Allah kidip joya pansi khalaso BJP tu kam kikem. Nasi la bangso lam. Nilitum bini ke kita mentang hu ASC Youth Front tunta press meeting nilo la pehla BJP Ija tunta me press meeting nilo. Alang itu man ka counter dunji, alang itu man lamboi kipi je phale pini tu press meeting kan gali. Sita la bangso press meeting kan ni nilitum rat kar biang rat phan ahok alam ke pacini je phan pen ahok rat le pangsai na ko phansin ni tumbang pak lai phansin na tuhan president na lalu lama kamu hebli ingraji में दानिगे लो किरामता प्रेस में ना के जय कथा क्या है के मणिपुर पेन की बात आकुकी आखे तो फान कार्बियन लो लोंगले फेलांग दिंगलोंग पेकना बोले अलग नहीं कहने करी सिता मणिपुर लोंग अलग तुम किसुम की फलो हाथ रोन की दो पेना पॉट अलग तुम कच्ची पच्चों के फांसी लता कार्बियन लो बांग Lasi la tuh pan no mati belum jui, bala tung eviction alam di kupilo naik lang. Nona por huke ini responsible person CM, okay? Alang ini kemat apa maintenance di acara sonda tingkang cio orang dia por. Lasi jaya kita nak kaya lagi kan ini kalau dulu. Jaya la tuh pan ilo bagding relief camp bi pinanji. Relief camp bi lo polo tangte latum abang 2 jam dam jam jilu. Lalu puluhan tera tuan relief camp bi kilo puluh tangte apor ating pen mo eneta Manipur ontame tuman kang sound nang klaim. Jidya Manipur ongyong si ada situation of bang na ing samlo puluhan te latum phan punat pen sikre bang mahala tak thot latum han pedam thu bemenji. Lason na cyclone mo puluhan te esi indigenous alam nang klaim si
Itum inglo akhe ko alamang klangsi kidu kisung keceradu no Allah ko alamang klangsi alang itum kukia akhe tentai itum pan ani neng sanji itum han mesen bolage bang kisung ke pohut ke kacine dunai gari bang kisung ke pohut ke itum da un anpen acha company keceradu nangi ke itum ta arrive de bolage that adang pi an bong dala solo ngong te kunane cepat chona ko hala son kiab lagi itum thiklo ko muslim media no lasi latumo phanda relief camp ki bi lake permanent settlement of Hungary APHLC Youth Wings menji that relief camp bi lopo latum legalize the post gani di lasi relief camp pola malang tum chini ne ta hala bon la sober pose sun gani yedo relief camp la bangso auto meaning ke lake temporary settlement la chini ne permanent settlement kali lasi alang to phan Ukia ke tuhan, dah kita tuhan apa tuhan relief camp BC, dah tuhan apa tempen, mu Manipur pacitoi, padam tu pemilu pote itung kar biang lo mata isi nongbe, nang klan. Mesen itu tuhan, laso pansi jaya ke thara kahai kaninje. Sita me pini arni alang ye pangka kaprek alam si non social media lo kipon, bom ason sin teknologi BJP tu. Lasi, hala APHLC Youth Wings nanti lagi. Latuo pan jai ka thar dim ke chak nahi bukan nahi ke lagi chok chik are dim chak nahi pole ke nahi kali ni repeat lem lo support rat le pasena athema jai ka thar ke ake hai ke alang li kama tha karsik ba me pe sala bang solam than lo je in lo athe ang bong ka chamu ka bi det ja pan sala ni ke kani ji apen alang li bha koi bi thalo ke political ali pansi ki claim da koi bi thana non pura roha ke hai jong si angtan ke ba Manipur ke ba apuki tumo phan lada relief camp salam pi pami pen da rap pami pen apor thing pen pachi dam thulu polon te alang ni sali lo huji alang leadership mesen lo busi puthuji jai ke tala ke hai ke langdam pami lo bote alang tuhan ise suggestions ki pidon lo ke messenger phan no la basolam ni je pen tudara roha ke hai tum BJP government thula tuhan relief camp thik pami ra claim pami lo polon kuma bali gelo buge obviously ganang tu sali long pergi, kan bengoara sali long pergi. Kasi lagi political game han kuma thanani. Bonda kian mo kacang tu kopna kuat join nisi, jaya kita nak kahai kena solam ninjil. Lasi kan bengoara tu la chini dam ke menanji, kukia kai tu han Manipur ke ba aku kia kai tu han dak permanent itu nang kolam le alali kene kalik le klar kalam. Lapen hendak alang tu press meet itu hu la youth from press meet APHLC Youth from tu press meet itu hu inut Pherangke Arjun lagi, lasi alang kandung hal asal si Arjun lo, mana kusong si lah, ya pene kusong inflation kita lo, kandung hal kalang tu kan, inflation kita kalau situation berselang ni, non utor berbilo alam selang ni different kan pon, 1971 aku, Bangladesh sampai Pakistan awar husi, aron husi, Bengali tu mendak utor berbilo kita husi, landam selang itu mendak kelanggar lo, hal suara Bengali tu mendak kita hu Latum han jongsi relief camp thik pidet boson hedi latum pini ani utor mudul chirai de japol relief camp thik pi boson de hala suhut latum han mon ke tangal gedi lage ron ing samol ke de Bangladesh dan Pakistan ke lasi hala so aron ke tangal gelo ge hala utor mudul ki ba Bengali tum han ta ko nak mesi ke ma hada pen padam no ko bi bolo itu to no pe meje bolo athe relief camp bi lo bolo tang de tum dam jam do jam jilo ke de longi de chirai de lo ke lage sida non so relief camp bi be polo tang ke lage do jam tam jam bol ka ning hang ning sir ke long te chirai ko exactly hala 1971 hu de Bengali tum ke ba hu ta la so relief camp ki thik pi pe la poksi pini ani utor mudul ke Bengali tum chirai dalo visual lo sama sang chirai dalo hala ka phire ni hala highway alama thapensi APHLC amai puji ai ka thak ke la bangsolam ninjil lasi kar biango arat le la bangsolam ke pangsai na alang tuhan tum lamboy ki pi police me aho alam rana thing tum ke waje pasi tum bangso press mina hang lo alang tuhan relief event pedam tu pamelo ko lagi tuhan messenger itu correspondent isia bonding ke mesena padai tum hang cheklan sita non so si eviction fun fun ko mane kaddo be pola de mola sa ko thai ultimately ke lake case song bangso lang ko yang den Sesuatu peplantu dia pasti jaya ke thara ke hake alang li statement nak pilih. Kesirat bang le pangsana atau le rat athe kan bingung arah tamnya ke cini lo ke cini fungsi orang lo masih alang le pangsana. So kan sendiri nanti tuhan presbit
nang tuhan masih nang tu me kupene kartne sondok ta arutame te inota ave idonta ave pol kunat pensi alang ni kuki tu eviction ji pol kani 1000 aku kitu madak manipur ke ban usa paper lo tu thekmo palang no so sinigil inde tulio na ngi na palang kun kani la si amut pelang ke chief executive member CM si kani gi kuki tu phan eviction kani ku la ke lamsu kani kan biang lo kan pe lam sala ni tante singa sona gangbura kang pen nuna ta hada belan idon ta belan kulang te itu macini itu cini nih akhir cikin kela adon belan cini itu sida kibang na bang lagi na adon ara bang sido latun na cepat cong hasi bang kusi itu ninggil kumati nasi latun Pherangke non kibang hujo si relief camp tik pipa me bodo latun lujam tam jampo muke latun ronglip cerai thai ini pini latun makam claim bodo permanent settlement mu claim bodo pangkai itu lagi ada homan kinte di ini langsung pulai ke pulau itu Phan lasi alali ganita chok chide to sia makha gani chok chide to eviction ji buge ahema bi ping lo ke eviction ko ahem do sia lo chara ya to eviction kam claim ji di chubai to lo ke sia makha chubai to lo ki ऐसा alali to lam ningi je pra ma solam ke matha bi me sin je ni po sita me media ko amu hera ko la tum bang bu ang thek chini pa me lo pro de tum chine te long lo bang lo ke ho lo la sila tum Phan temporary apa relief camp ke thik pinang kan kali ko temo phia ke sak do ta haji bo Phan si jai ke tha ke patai ke ningi la sulam me posi nan BJP RSS ke ka pret alam si rap ko ke ma asa thaw tu manga pro ei ku ki tu helo pi di ei la son helo pi are niludum tu do ma jo khelo da ke me do akhelo do inura mun khelo pe na pos akhai helo pi ku itum pura mun lasila daga bangke esentum humility agram da langam bote itum kitu kisung bot ke kachira puna kenan sodo laso Phansi je ke thamra mi kani ji lasi dolam ma ta tahi mane ban nije lo ESG youth from dun je lano la tu Phan manipur ke ba apuki tu Phan jo si relief camp bikolo kolate la tu han ke pachu ke jundia Phan di latu kadu ga khorcha kumalo ke diko ge usi ke ni ta kar bian lo ning kon sakuri ka be ke cholong le se hanju usi APHLC youth from ninji ne klang da no de ala to my statement na ko si hi sialam ke tu chini no ra chini no de kar bian lo duppi lan ba ke da klang da ba ba la pe latu Phan relief camp lo ki bi tu Phan ke pachu ke pinjun dia pa khorcha ke kar bian lo termas council khorcha na ni lagi khorcha na ni lagi Home Ministry में जो सेरा तुम चिंकिलो बोलो तो लगा थे बिनी मणिपुर और कॉन्फ्लिक्ट के लगे कदू भी इंडिया डेथ अंकांग के टेक्नोला चिंगला लगे लासो को था चिंकी था में गवर्नमेंट में से बंदा केरा तुम भी किचु जुनो बन के कदू को समता लगे गवर्नमेंट ना राबी लगे कार्बिनो थर्मस कंसर तंकापी करने के जस्ट कार्बिनो थर्मस कंसर आतुम आसाय के नहीं है तक दिन पे कदू कबे अठाई लाख रुपए को सोच को पी मत सिक्योरिटी की पिले हाला तो चलो lasi mahuna ne jela kiba atum Phan 1000 aku ki tu ma ta ke jini ten 1000 abe to 1000 benar to la tum han tak din chak no puno tante relief camp bilu puno de ki chup jul apcha do an ke mine home ministry pe la chingilo puno te la ke khorcha ke lo lage aga dan la du landam la son और चिकली की बात बा रॉन की दो कोपिने की सुम की फो la son ha relief no ba do ma ke government ke rapi example kirantan covid hotel so na thalu ji COVID abung ke do hunta government na kera doma be dolo lasi non la ki toman la da bilo kolonte la tumhan ke pechu ke ni Phansi ke matha disun ke lage al question ma se ave lage a question ma se ave lage just like ke matha tap to lage pen ka adhok man ka chi ni ta ne de adhok man ka chi ni ta ne lasi la tumhan la somtin la khorcha tani government ni se ke rap ko lage manguna me lage karbino tamas pasal tangkai